Jugoslaviji u radno vrijeme popije više nego poslije radnog vremena. To će državu jednom otjerati u grob. Pa ljudi smo. Mi smo Slovenci. Nedeljko, uzmi me. Ja ne mogu nazad. Nije Srbe strah Jasenovca, nego hoće napraviti veliku Srbiju. Svi su oni nekad bili Jugosloveni, svi su bili komunisti. Pička i materi, nacionalistička. Gol, gol. To mi teleće fur. Ima nas raznih, a naročito nikakvih. U Jugoslaviji su uvijek o svemu odlučivali samo Hrvati i Slovenci. Nedeljko, moraš se poročiti s manom. Jesam vremno za u Sloveniju. Dušo! Dušo moja! Ja, kapetan Emir Muzurović, svečano se obavezujem da ću braniti nezavisnost, nepovredivost i celokupnost ovoga braka, da ću se boriti za slobodu Nedeljkovu i čast Dušinu, ne žaleći da u toj borbi dam i svoj život. Ja bi samo kazao da ću ovaj brak čuvati kao zenicu svoga oka. Aj sad, muzika! Dodajmo sam od života i pakao i ponore za utreki ponora za vatra groma. Tata! Sine! Ti si mrtav! Nisam! Sine! Ja sam živ! Ja sam ratni zločinac! Sretno-huškačkim zborovima u Novoj Pazovi, Kosovom polju, a večeras i u Beogradu, vrhunac je višednevnog proračunovog pritiska na demokratsku vlast u Hrvatskoj i izranjeno obaranje svim sredstvima. Pusti. Eto ti sogore. Raspada se tvoja Jugoslavija na naše oči. Čim je popušila u nogometu od ustaša iz Argentine, sudja je odmah odsvirao kraj. A pusti tu priču, ajde. Nemojte, jerate djeto. Ajde. A šta? Nek vidiš što se događa. Nije ni on mali bogat, jel tako? Koliko na godinu? 10. Curice uveliko zagleda. Je li istina to, Vladin, a? Neka ganja sunce, moje milo. Ajde, šogore, dobro mi tebi došli. Bolje vi mene našli. Ajde, uzdravlje. Ajde, živjeli. I vidiš tko će na kraju rasturiti Jugoslaviju. Oni koji sve najviše ih htjeli. Srbi! Digli ratno stanje, a sad hoće neki referendum. Neće urvat, hoće autonomiju. To bože od Franje je strah. Kako da i nije strah kad je vratija šahovnicu. A šta? Bila je šahovnica i do sad na grbu. Je bila, ali nije bila tako velika. Sad je veća, pa im je veći strah. Evo, ajde ti nam objasni sa svojom ženskom pameću čega je to strah. Znaš ti dobro čega je strah, bar se nam u Slavoniji ne mora to objašnjavati. Jasenovca se boji. Novog Jasenovca. I šta sad treba da ocijepe pola Hrvatske što je to bože strah novog Jasenovca. Daj, cera, nemoj, molim te, pa došli smo na more kod Nedeljka i Duše, koji svake godine došli kod svoje rodbine da se lijepo provedemo. Pa gledaj kakva nam je pizda. Kakva su vremena došla, trebalo bi dobro ispitati kakva smo mi to rodbina. A Duša i ti ste praktički Hrvatice, jel tako? Evo, njena baba Ivanka i Dušina baba Sarka su rođene sestre. To znači da Duša ima i hrvatske krvi. Gdje ta krv? Vladin! Pa nije sad vrijeme za takve razgovore, jesam u pravu, Nedeljko, aj ti poti. Nije Srbe strah novog Jasenovca, nego koriste priču. Hoće napraviti veliku Srbiju, a vidjet će da će idemo ovako balvane staviti. Ima da ocijeku pola Slavonije. A to bi JNA, da je kakva vojska, trebala odmah zaustaviti šogore, jel tako? Ne valja ti priča, cera. Da i ja velim, baš ti ne valja priča. Da ste vi stvarno jugoslovenska narodarmija, a ne srpska narodarmija. Ajmo, sine. Ajde. Završi s igrom, pa idemo da ti kupim himena. Himena! Tato!
Šogore, nisi se valjda naljutio. Sam si rekao, Cera, one su sestre od baba tetke. Nismo mi baš pravi šogori. Ajmo, sine. Pozdrav mi puno dušu, jesi čuo? Moram na teren. Kakav teren? Tata! Pukovnik Borević. Ja sam sad pukovnik Borević. Mirno! Na mjestu vojnu. Tata, jel ti ratuješ? Ne, sine, ja sam na dužnosti. A tvoja dužnost prema porodici? Sad sam na dužnosti prema otadžbini. Dobro. Loza je sve sredio ko što je obećao. Šta je Loza sredio? Zaključani smo u ovom hotelu kao štakori. Poludeću ovdje. Štresam se na svaki zvuk telefona. Dušo, smiri se. A znaš li zašto se štresam? Jer svaki put pomislim da će me nazvat neki poručnik Petrović koji će mi reći kako si poginuo. Svaki put kad neko pokuca na vrata pomislim da su vani vojnici koji će mi reći kako si poginuo, vršeći svoju dužnost. Smiri se! Ja se čuvam. A sad stvarno moram da idem. Ne moraš ništa drugo, osim da umreš i da me voliš. Preklinjem vas, druže Borojeviću. Prosim i preklinjem. Šta radiš to? Da se sjećaš kako sam te zaprosila u kasarni. Sjećam se, nemoj pred djetetom. Druže Borojeviću, da li bi postali moj bračni drug? Šta da kažem sad? Reci da! Već smo u braku, dušo. Pa možemo se vjenčati ponovo, početi iznova. Ti si potpuno poludjela. Da. Došao sam samo na pola sata, samo da vidim da li ste dobro. Pa eto vidiš kako nam je. Nemoj ići ponovo. Moram. Nemoj. A kako nemoj? Sve sam smislila. Možemo nas troje u Mađarsku. Sad još nije kasno. Neki prijatelj mog oca radi na granici. Niko neće primijetiti. A poslije idemo u Sloveniju pod mori. Daleko od ovog ludila. U Mađarsku? Da. Pa kod tvoji? Da. Lijepo. Da. Imaš plan, svaka ti čast. Da, imam plan. Idemo kod mojih u Sloveniju. Pa da se tvoji nisu odcijepili, ne bih ja sad ni bio na terenu. A šta radite tamo na terenu? Ti to ne razumiješ. Razumijem ja dobro, pukovniče Borojeviću. Šta ti razumiješ? Jeli? Šta hoćeš? Daj mi to svijet. Razumijem da ubijate ljude. To se sad zove na terenu? Kao da je utakmica. Ubijate ljude na igralištima! Marš u pičku materinu! Pakuj prlje i malog i da mi se stvorite dole u holu za 5 minuta. Za 5 minuta je čula. Reći ću, vozit ću da vas džipom pod hitno prebaci kod moje robine u Novi Sad. Ti ćeš da ideš u Mađarsku. Dođi znamo da vidiš šta ti je kum Loza kupio. Šta si ukipio, šta se kaže? Hvala čika Emire. Tako je. Rastavit ću unak, Kumiću, ajde probaj, pa samo da glavu ne skraš. Ajde, probaj. Eto ti, kad pukovnik JNA šverče kafu preko granice, onda ti je jasno kuda idemo. Ti bi, kume, morao prvi da čuvaš te granice. Proće Bože, i to sam ja za tvog sina, hoćeš sad uzmem i da vratim to? Znam, zajebavam. Mogu zajebavati, jer bi ti više volio da ja poštujem granice države, jer da tvoj sin vozi bicikl. Da, to je prosto pitanje. Red, zakoni, granice zemlje, ili biciklo za sina, suknica i kafa za ženu. Aj šta hoćeš? Ajde, da. Pa ne znam, morao bi malo da razmislim. Nemoj razmišljati, aj imaš da razmišljaš, oficir si koji ja, brate, odgovori, ajde kaži. Pa šta hoćeš da ti kažem, jel? Da su mi dijete i žene ispred svega, evo ti Ne, hoću da mi kažeš da ti je pun kurac svega, zato što za rođeno dijete moraš da budeš kriminalac ti koji si oficir
kriminal. Kriminalac, ajde kume, ne pretjeruj bogati. Čekaj, šta je ovo ako nije kriminal? Imaš ti račun, isplatio carinu, šta je to? To ti je dječje biciklo s 3 brzine koje će da usreći jedno dijete, a boga mi jednu ženu. I ništa više, eto. Kume, ne seri. Pred rođenim očima ti se država raspada, ti se praviš blesav. Da nam se ne čini da ćemo biti biciklo malo preveliko? Kume, ne seri ti, ništa se ne raspada, ne pretjeruj. Jesi ti sam rekao, ako pukovnik ili ja, švercuje kafu? A me zajebavao sam te, Nežide Bosanski, jesam se zajebavao. Ovi Italijani stvarno znaju, ovo je super biciklo. Čekaj, dobro, eto nisam se zajebavao, ajde šta ću. Tebi nije jasno da se svima nama živo jebe za ovu državu i da svi gledamo samo kako mi je predriblali. Čekaj, jesi mi ti rekao ajmo u Trst? Jesam. Jesi mi ti rekao znam čovjeka na granicu? Znam, Smaju iz Goraža, znam, čekaj. Jesi mi ti rekao Trst je naš? Jesam. Pa šta me jebeš sad u pičku mačku? To ti govorim iz vlastitog iskustva. Svi smo mi goli lopovi, zato nam država jeste takva kakva jeste. A čekaj, ti misliš da je negdje drugo bolje, jel? Jeste nas dvojica probali kako rade ovo? Čekaj, dušo, molim. Brzine, super su! Ti misliš da je negdje drugo bolje, jel? Misliš to? Jebe se meni kako je drugi, mene ovo zanima, ovo mene boli. Kume, znaš šta? Ja mislim da je svuda isto, a ti kako hoćeš. Probaj, moraš, super je. Ja bih htjela ovakvu biciklu. Pa prošvercovat će ti Nedeljko jednog kuma, on sad ima iskustva. Ajde, Lozan, jebi. Ajmo, dušo, šaltaj. Prva, druga, treća.